Mapungo ngarochidzwa maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhunzhi ha vhathu vha khou tshila na vhulwadze ha swigiri vha sa zwiḓivhi. Hezwi ndi u ya nga gudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya The Lancet Diabetes and Endocrinology. Tshigwada tsha vhasedzulusi tsho rangwaho phanḓa nga The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, u bva University ya Washington School of Medicine. Tsho sengulusa data ya vhathu vha miṅwaha yo fhambanaho u mona na ḽifhasi vhukati ha ṅwaha wa 2000 na 2023. Vhorasaintsi vha ri tshikafhadzo ya mufhe i ananisa vhulwadze ha khangwa. Vho shumisa data u bva kha sambula dza maluvhi a vhathu vho lovhaho vha fhiraho maḓana a rathi. Vhathu avho ndi vhe vha vha na vhulwadze ha khangwa, nahone vho amba uri vha tshi lovha maluvhi avho a shumiswa kha zwa tsedzuluso. Zwi tshe zwo ralo, vhorasaintsi vho wana uri vhathu vhane vho vha vha tshi dzula fhethu ho ambarelwaho nga tshikafhadzo ya mufhe i re nṱhesa vho vha vha na vhulwadze ho goḓombelaho ha thaidzo ya maluvhi. Data yo kuvhanganyiwaho u bva nga ṅwaha wa 2019 u swika ṅwaha wa 2022 ngei Center for Neurodegenerative Disease Research Brain Bank, University ya Pennsylvania. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya JAMA Neurology. Vha muhasho wa zwifhaṱwa, themamveledziso na vha khoro ya vhupo ho fhaṱiwaho Council for the Built Environment vha na guvhangano ḽi vhidzwaho Built Environment Climate Change Indaba. Mushumo wa maḓuvha mavhili wo thomaho ṋamusi ngei Kalahari Waterfront fhasi ya tshiṱiriki tsha Vhembe u ḓo khunyeledza matshelo. Ṱhoho ya mushumo ndi u ḓowela ḽa matshelo, vhuvhusi ha mavu na mveledziso ya themamveledziso ine ya tikedza vhudzulo vhu konḓelelaho. Uyo mushumo u ḓo ṱanganya vharumelwa vha maḓana maṱanu vho vhumbwaho nga vhathuswa minista, mulanga vunḓu ḽa Limpopo, nnḓu ya vhurangaphanḓa ha mvelele na ḓorobo na vhalanguli vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe, dzangano ḽa muvhuso wapo wa Limpopo, vhaḓivhi vha mupo ho fhaṱwaho zwi tshi katela na sekithara dza phuraivethe, mulanguli wa vhudavhidzani ha zwa mbambadzo na vhushaka na zwiimiswa zwa kha muhasho wa tshumelo dza vhathu na themamveledziso Vho Nosiviwe Mokoena vho amba zwi tevhelaho. The CBE has a mandate to ensure public safety, promote sustainable development, and contribute to inclusive socio-economic growth. The two-day event will bring together 500 delegates comprising the deputy ministers, the premier of Limpopo, the MECs, House of Traditional Leaders, mayors and executive mayors, the South African Local Government Association, the built environment professionals, the private sector, climate change experts, researchers and communities with a wealth of knowledge across the built environment. Akho guma nga urali mafhungo ende vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renwa nga ṱhoho lini. Belzran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belzran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.